In Savain Learnex Institute atangkal lo lom le bekacheu tuntuma chuan grade 3 history zo lai tangin national leader General Aung San Suu Kyi kan jur haule ton ani General Aung San hi sangkha zoko som panga February ni som pathum khan Magui region nat mau khwa alo pianga apa chu ukil upha ani a anu chu dosu ania an unau jing pian pui unau jinga no pangber ani aming chu mountain lina tia ko ni ma sela a u ang tana chuan ama ming ne na in rem turin Aung San ti in a thak thleng ta a ti chuan General Aung San pu hi a hun laia a British ho lo do ve tlen tu new lulin kholal bumi yama ani General Aung San chu no pangte tanga thil dil middle chu tak le thil hwa sen taka thil soi thin ani a thil ati sual po in zel ve lawa hwa sen taka in puang thin tu ani kumriat ani in natma khwa a sayaro utopia skula le kha siltana kumsong patni ani chuan poli apasa yinan changwa national high school le kha azurjom ani chutiang le kha azurjom la chuan pol sai ani in bermaram puya mak mutamber ani a loman pakhatna lolan hial ani to ni General Aung San chu journalama tuimi ani phialama lekha chiar ngai na MM2 ani a sangkha joko somthum pahnia Yinan Chao National High School atangin polsom apasa chumin hwa chuan Rangoon University a chuanin lekha azurjom le a University a lekha zir lai po in debate na le in elna chi sang ate po hian phur taka Delhi nuam ati MM ani chuan student union ate in mangtranin sangkha joko somthum le paruka khan British ho laka University zir lai ten nor na an huai hot na po roi tu zinga telve ani chuan sangkha joko somthum pasaria chuan Rangoon University tangin Bachelor of Art kanti weisa boi chu adong ve a chuan General Aung San chu arina ngetaka ding tu ani mai pialama kan ramin zalenna an mu theinan ve MM2 ani a chumi wang chuanin ram zalenna tana theitop chhuat pol nia arin Drobama asiyong a chuan alut ve ani Drobama asiyong chu anrinna chuanin rammi te kan ni a aram nei tu kan ni na hian kan mingma hianin takhin kan tel tur an ti wangin General Aung San po Drobama asiyong alula chuan takhin Aung San tinan ko ve ani chu chuan General Aung San chu Drobama asiyong kan ti Drobama pola hianin General Secretary aron ni a British ho la katanga zalenna mu theinan theitop achua ani British ho la katanga zalenna dil chua mai a theilo awangin General Aung San chuanin mi somthum hui khomin ama chupa mi somthumin hui khomin Japan rama raldo na zir turin arukin an chuaka Japan rama hainan thirkara chuan raldo an zirta ani ti chuanin British ho la katanga zalenna swal chuak turin Burma Independence Army tiakan ko BIA chu Thailand ram benkwa andina General Aung San po hian heta hian butiza ti ming lem amang ani BIA sipai te chu Japan ho nen in kopin British ho chu andova ti chuan BIA chu anua Burmese Defence Army Burma Defence Army BDA tin an thak le a General Aung San chu BDA ho tuluber anruat ani British ho hi Japan ho tranpuina in na chuak theima sela Japan ho chu British ho aya nasazokin mipuite an seisa a mipui ram chunga thillu le thil thaum zong te la chuak bekin Japan rama an thon le awangin General Aung San le a ho te chuan in Japan dolet ta runpui an nei le ta ani ti chuan Japan ho dolet le turin British ho nen anin kop le a British ho tranpuina in Japan ho chu an dolet le ta a chumi hnuah chuanin General Aung San chuan phasa pala kanti phesi sanching ine phitulu la ye ti pol adina chu pol mang chuanin ramchung hun sang kalin British ho lakatanga azalenna pumhlum kan mu theinan atlang aupuita ani General Aung San atlang aupui ber chu kum khat chungin
zalen na pum hlum British ho hian min pe ngei tur ani ti in kho sang sang atlang au pui ani chumi hnuah chuan British sarkar chuan General Aung San le a ho chu England ram London a kovin zalen na chungchanga soi ho na an nei puya chu an soi ho na chuan Aung San le Attlee Agreement Aung San Attlee sa chho kan ti chu thuthungan zia nan theia ti chuanin General Aung San chu London tang ran ho in tlang ram te le Burma phai te arwala British independence an pek theinan mun sang sang nam sang sang hroi tu te chu ko khomin sangkha zako somli le pasari February ni som pahnia Sian State Pinlong khwa a chuan Pinlong Agreement kan ti Pinlong sa chho chu tluang tak le hlo tling takin thuthlung an zia khau thei ani General Aung San chuan ram zalen na ta na thei top a chua lain sangkha zako somli le pasari July ni som pakwa khanin meeting an nei na an mani malakna dulo tu te ho wangin tha an lo ni ta a General Aung San te chu boral ma sela ati member mi te chuanin zalen na tan thei to pin an la swal chhuak le a General Aung San malakna zara sangkha zako somli le paria January ni li khan Burmaram chu British ho ne tangin zalen na pum hlum an lo dong ta ani